Gonna give sé Goiridh seo agus a sin t-seòmbar Cadail seo ionnsachadh Cadail Bidh a Cadail a seo seòmbar Bidh Cadail a seo ionnsachadh Cadail agus ha mi t-seòmbar Cadail ionnsachadh Cadail agus ha rudan am I dá heachtain dhuibh seo wampa agus wampichin ha trí wampichin a seo wampa dá wampa trí wampichin an a seo ha board bic a seo gúte go naparig sibh abairtean sin ach sé board bic a hain go dhiú agus churas mí na hiúchaichen a seo sin an board bic chuirí mí na hiúchaichen a bhórst vic a bhórt vic a bhórst vic chuide sin wampa an board bic seo an lepi agus brinní mí barach gur a lepi an ceann tris a seo an a seo ha séir seo the séir seo an séir agus suí mí an isis ha mí an séir seo an séir agus ha mí an séir chuir mí an séir a seo an television nó an TV an remote an TV seo an dresser agus ha phone an dresser ha pound an dresser ha peichbed an dresser phone pound peichbed wampa ha phone an dresser ha peichbed an dresser agus ha pound an dresser agus ounce an dresser ha draher a sin agus ha draher a sin agus ha draher an a seo draheran agus chuirí mí an pound ounce an draher seo agus chuirí mí an peichbed ounce an draher seo draheran fuscui mí an draher seo chuirí mí an peichbed ounce an draher agus dúní mí seo léimhe agus fhaclan mí an phone an dresser seo an dresser léimhe an a seo ha unneach an unneach vic an unneach bhór an unneach vic an unneach bhór sé unneach bhór a seo agus ag an unneach ha cúrsteir agus cúrsteir a seo so cúrsteirin ha cúrsteirin ag an unneach bhór a seo board bic eile agus seo wamp eile cúnichibh go bhfuil trí wampichin ionnsachadh Cadail agus ha dá bhórt bic ionnsachadh Cadail un bhórt, dá bhórt, trí búrst, céir búrst, cóid búrst mar sin seo cloc agus ma bhíos tú na Cadail ounce lepi a seo ounce lepi ounce bhatain ma gúte gan póin sibh a tína sa sin agus dúsci tú agus mar sin seo cloc dúsci a sin agus pound eile agus peichbed nise ha mi dá bhring a lepi lepi ann agus lepanan an lepi a seo ha I mód lepi bhór
lepi bheig, lepi bhód. Se lepi bhód a seo, agus rutan lepi seo cànan na leithbog, cànan na leithbog a seo, mar a cànan a seo, cànan na leithbog, seo casan na leithbog a seo, dhuibh na leithbog a sin. Han lepi seo hai modh, agus hai lehan, chan yli cúl, hai lehan a seo. Agus a ruta seo, han yl seo tana, ha seo tiw. Han yli tana, hai tiw. Agus anna siwramach innernish, sé bracht ha sin, gwynne, bracht, anna siwramach innernish, Inverness County. Ach, ik na barich, an an sounderai agus na nawig, sé Gàidhlig ha seo, Gàidhlig. Gasorich rud rishin gana get comforter, Gàidhlig. So ha seo tiw. Ha seo tana, agus bí feorig rein anarst sin linen, agus sheet cuideach. So anarst na leithbog, bí cuideach rein Gàidhlig ris seo cuideach, Gàidhlig ard, agus Gàidhlig ísio, Gàidhlig ard, Gàidhlig seo, Gàidhlig ísio, mar sin. Seo cuas, agus seo cuasach. Cuirí tú a cuasach rit a chuas, mar seo. Cuasach bheig, cuasach bhód, mar seo. Ha un cuasach ann, da cuasach, trí cuasachan, agus céir cuasachan, mar seo. Céir cuasachan, agus a cuasach, ha Gàidhlig eile, Gàidhlig na cuasacha, agus ciú, ba lepi seo cainnt gléibh a bhí seo cúis cí agus ha mi dul chatal. Ó, ansan dresad, cuirí duine útach ansan dresad. Sin, an útach ha mi cos léine garam, gúteach bí cuideach rein léine lia, agus triúsar, agus an triúsar seo hai down, seo triúsar gaun, agus chanel cuaíoiche, chanel pyjamas chanel cuaíoiche, a chanel gléiscí ha mi dul chatal. Oiche bheileh ha mi fáil chatal. So, cuirí mi, seo rodella cuideach. Na sé comforter, sé bracht a haun, na Gàidhlig, na sé blanket, sé poitje. Poitjechan. So mi dá a haring nam poitjechan fara seo mar seo. Oiche bheileh gaimi mo chuúrní a seo. Oiche bheileh ta mó sí. Léibh agus ik mé chatal bhanis. Agus sa bhetain, séní an cloch dúiscí, Gúteach bheith an radio nó rud go mar sin. Dúiscí sin mé, agus éirí mí as a lepi, gúteach an sín mí, gúteach a mí a sínach. Nis, chaidir an lepi chomá, an lepi a nis rapach. Ar am a bheith a catáin a raid, an lepi rapach, agus me ha mi díanach seo, me ha mi cwrdd na leithbog ar dói, ha mi a carrug na leithbog. Agus mar a híisibh ha mi óhasach mar an op a seo, ha mi a carrug na leithbog. Wel, sin ac of sin, ha deabhah ar a bhawa, deabhah mór cuideach, ha béirichan, ansan deabhah mhór a sin cuideach. So, rúdbeig ar san súla rais a seo anist. Seo an Seòmbar Cadail, bí o Cadail seo, an Seòmbar Cadail, caite bhfuil mi,
Anish, ha mi ounce yn Seòmbar Cadail. Ounce yn Seòmbar Cadail, ha diawaf modh a fawa yn sio. Ha wampichan, ha 3 wampichan yn sio. Ha bord big, no bord eiche. Ha 2 bord big yn sio. Ha lepi fawr. Y lepi ha ma sé comforter a hawn siawnrod. Sé bracht a sin nio Goiridh. Ma sé blanket sé poitiachan. Ha anerst awn, ha anerst tana gwydiach. Ha cuasacan. Cuasacan yr lepi fawr a sin. Ha uniac fawr a sio, agus cwrstydyn. Ha séir, agus ffrwtitw suia yn séir. Ha dresser awn a sin. Agus ha ffôn yn dresser, ha wamp yn dresser. Agus fel coinach yfdi ha ounce yn dresser. Pound ounce yn dresser. Agus ha peich per ounce yn dresser. Ach, chanyan ydach sio, ydach. Agus ffrwtitw yn tydach a chwyd ounce yn dresser. Mar sin, agus gyw, sin ac y ffylesan a hacam. Rodela scahan. Fa scahan ac yn ounce yn teifig. Ha scahan y sio. Agus ounce scahan sio, ha dunya coltach an y sin. Dunya erach gar ounce scahan a sin. Clefa, ha mi dachos gyro sio gyma, agus gyniwsi sibh Gaeliwr, mun Seòmbar Cadail agus taipanaís ben a chléif.